aha musibire kurungi twabakira program y'ebyamagara ndicho butunzi charity umuhereza of course nkabutosha kandi twagaruka twatayisa Dr. Dickson nuwasasira okurga Doctors Case Medicals okurga muri rukunjiri branch ndijo tujini shaka achihi yes yeah then so agoga namarwaro agwa Dr. nuwasasira garukoramu beitu umwabaze utwazaganira ahanshonge yitwayita sudden death ningashi okufa ekikutuko ningashi okufa ekitararine bitwirane bibaho twebuza bamurugire manyabiya dododo ngenke cyao jona bachukoma batayishango shanga abantu barukwangana batakorebana bakuteka muri either relative or neighbor akozirecho ngwano twaza kurebya kubasa kubana bikwata hashongejo konko nchirize mbanze nagambira abakazire health products bine byo kunywa birungi munonga purposely for our health okujanga ushemeza amagara gaitu tubabahurire tucungire ndwara izindi tuzitambe bwana kolese byo kunywa ibyo okorga umbakazire biriyo maduka umwihanga ryona kandi akasente nkace katutandisira Dr. Nayenza kwakira ebare charity nubayita Dr. Dickson nuwasasira nuko bahunze umurundi mwazi yogu kugamba akindi kiteganiza abantu charity cyao jona nibachukuma ngo mushi yakashitararire numanyana tikira kuteganiza hatu wowe no mushija ningo mukaza akafa niwe suspect niwe kubanza watabwine nkabaro y'abarundi ugwayo kandi utaramukwasire so tushomesa abantu ababutosha konkana n'abantu abeberagira na bati ntushomesa because tugira ngo yes umuntu wasa kumwita konka tunitsota mu sudden death okufa kitararire umuntu yagutuka babaga baje ngo umuntu ngakagutuka twatumwinaho mukashesho umwazo baje mu vyanja yakaba so medically ninga umbashaho ito side yitu twinde bite bitukumanya ebikubasa kwita umuntu kitararire kandi umushango nangwa yes cyaro nabachukuma kongiyo ngumushono mota gwayisirweche nango umoje yata nka postmortem kubura no kujustify ngabantu bakoma bagumayo so ntuzatumana mu byo tuganiraho sudden death ninga okufa kitararire itumbashaho tudefininga ngo umuntu yafu umushaha birinina abirarije yakwatwa umushaha birinina yakanafa zitaringira birinina byo ngo wafa suddenly konka umulemanzira ngo bwa butosha bone shabi natu wazini tanaye akabera chike kubodi aho yayigwa cumura baza kumuyagirata yaba atakibasa kurugaho so sudden death ito njango nicabaho umushaha birinina utwirorije konko umushaha birinina wakwatwa wagenda hazije tumacatugambira ngo ebikubasa kutuma umuntu yafa kitararene byinshi yes hatungwenu ananye nangutandukanye na nogo ayakubasa kuba ari ya risk manonga then abanyuma twumze na other causes okay so hati one risks ninga obutezo obukuteka akatambi ko kufa kitararire number 1 ni wawe inemu ikirwire no muntu kufa kitararire baje ko ngaturagirata aturarunye yes so number 1 n'abantu bine chronic diseases kunkuzigamba twazigambiraho nimba ni mahisa shukari pressure muntu w'umutima muntu w'ensugo muntu wa sickle cell muntu wa cancer izo zona ni chronic diseases so kuko ine chronic diseases notambura nayo toine shonga akarango buriri then ngutwa tumwinaho mu ruciko ngatura na pressure ngutwa tumwinaho mu ruciko nkanga bakaba mukwazira mu mutima abira ari shopping akampara konga atura na rwarechi yes so kuko boine obubiro butakukira njimasa ngo yakatezo ka sudden death either ufa kurga mbazi gwawe ogukosa burizoba because abantu abinja bine chronic diseases nibo bari yambazwa every day ninga ushanga umazi gugwa kutwara watwara ko burwire bwo butakukira kaza kunkugira nti chronic diseases tinkwe kwa kugamba kile tukweta mu cardiovascular diseases ubwo no burwire ubwemisi no mutima koko wali yakora mu cardiovascular ibigambo bigumire bitukushaka kuzana zanzo mu irwaro mu bamanyisa uburyo bw'umutima na nemisi uburyo bw'umutima na nemisi nimwe harimo
okurwara umutima gwenka kushanga wino umutima ninga kushanga wino burwiro bw'emisinga pressure ninga ebishaju ninga clots ezishagamo kwetuguta okazomisi so tujangu abantu bana umuri 10 so kuko n'abantu 10 abafakitararire bana ne babayitwa ikizibe kikwatirire n'umutima na nemisi n'ingiki twata mu cardiovascular disease ebindi byona kuroti byona byija bibagana mukagabo cyangwa insangu ubugwiro bw'emisina n'umutima ni gutwara icweka kinji cy'abantu abakufa kitararire nishibashanga binabyo n'ababitwara dene mukaga wabiretera bari abandi cyangwa abandi bintu kamwe n'icweka tubiri yes kandi nabwena n'ubwiro bwinji katugire ngo waterwe kindi nabwo kikubasa ituma wafa speed n'umutima kureka kwa icyo muri cardiac arrest yes aho ine pneumonia no isya kubinogera umutima ukastopinga then you stop there so ubwiro bw'ine kubaguri umutima yego so cardiovascular problems ninga ubwiro bw'emisine imitima so tuyine pressure tuyine kurwara umutima kwenka tukabaje ngo umuntu ugumba ine kurota umutima ibishaje wa mutima ibishaje bikigazo musi yes umutima gwo gwenka gwine misi ekuguhereza ishagamo so mbanta bingi biguja gumaguza n'ibishaje wiga then ujobaho just getting too much kukanga then hafera cyo ate cheka chona cyo mutima nkakimwe cya kabiri kibura kubona ki ishagamo cyaba katofu ngo gutakisindika shagamo gubiruga then umuntu nagwaho utakurugaho sudden death habu yabatonga imanazari utucumanya shiwe muri mukazi namugambira kubi ebyo nebinte bitwire umuntu bandi bishasha nayorega ngo umuntu konka twiba yamwisize stress ngo yakirenga ahubwo ati babandi babanza abantu yabanza so twinaona na akanda kanza ngwana mu ntarugaho ntakagambire abantu abino umutima mumanya charity tunekize cyangwa mbashije isamane gicije yes erectile dysfunction I think anajigambye waha ushanga network utakushija utakwemera so abantu abindi bahungira mu drug shops kugura ubujuma bwa Viagra yes atinyana mu kigambira TV abantu abakuru abatutinga lebero wakanukire abantu abakuru wano mango legize myaka 80 utajikwata koresa totoyine noza kujemanyiza tokurugaho none ngo abakazaminzi babigambaga konka ukorendike cyo mukigayaga tibaruga because no kwatirwa henye na mukazi tokurugaho yego so Viagra ningo bujuma obukuleta mange chija gine mu side effect yo kustraining umutima no makushanga umutima gushemeye kubani gusindika shagama umumani gakwingana kiremwe okaje tsindike mirundi mukaga so ko kuba wakuzire harimo nko musogo gunagambo gwigire sinigukana mujabata stopping then in the next 2 hours kabuli omutonzi so in other words ikimoni ngama kinzi kucenga kandi kindebere na misho ganje butari byo kushoma mu kitabo we have lost people nani charity ora guhuruma hurire mu bamujanje umuroje tugwa feriro umuroje amuba munigire ngo bamwise that is it the heart stops so ecyatumana nangukiye no rest bantu gamba kufa kitararire konka nagira ngo abantu banahari 10 abakufa kitararire ni babine mu biro bw'emisi hamwe nana umutima kawagira busase baba nibeyita this is suicide yes konka abantu abinza bakabine ubwo musigo umutima emisi yo mutima erwire konka akugitamburamo hatwa kuje umutima yagukaka teka move yagura gustoping kaho mukare tolerayo sorry uriya no mutwaraho kandi ubito twatugiriye ngo twani suspect namba ndugambira uko bitandikira kumbe kiri yecho so ningero muranga abantu we have to make sure we get proper treatment for example nyowe nyine ubuzuba doctors gezo munaje ngo naza kumuha ibijuma tuganire shahemo tusibura kozwe n'imyaka cyane ebintu network hayo mwana cyane wanda kuza kubwita uriya ribyo tarakoze mu myaka 3 and problem ni nka hormone hati yabiri hormone
tinicho rakore umubajungu ati nibabaheza prosthesis prosthesis just so but psychology, but it is about counseling and acceptance abako abajyazi kutubona problem tumutambira inechi zo cha stress ningo inechi tweza treatment erectile dysfunction agenda kunkatakaza kweka twarugamura but we are talking about sudden death konka bagwirayo kandi shonga niye jenyine. Yes. Where other causes? So other causes oyireho obugwiro bwo mutima ningana n'emisobo nagambaho na n'ibikuje kabongerera mani twineho ebinde binde kwasa kutuma umuntu yafuna risk ninga katezo kukufa kitararire abenda ashikari baba kwamba tukoma huko I don't tipshira kwanga ngwiro gotiririho konka abantu abinje medical ito no much explain gushanga umuntu ayisirwa umutima kandi umucaro cona no burogo bitu doctor no byikiriza mwe cyo mubyikirizaga kumbe tonto mango go muntu ayisirwa ki umutima so kutukuruga mutima hatuje tuzahabinde bindi umpa pregnancy enda chaito huyo umuntu afire nenda no mwana. Yes. So ejo tukagamba clothes, remember abachara benda macha kufuna clothes umaguru no mbichoka byo munda boja mwenda nebere mu mwana ateshaga ndobora kutambura ate clothing mwana nashitamire misi. Yes, ata chimara yatambura kiri cha cloth kirugayo sibeba teranza koma turimo bakugira pressure benda itweta pressure tukafajiga think kushanga pressure eyenda haza nayo nekera mun nayo iboga munkiro gushana nyine because umuntu natinye shonga bobariyo bari yataka kwesika kuliyaga. Okay. Kongati ngwenda kugira ngo nabatine shonga kuleka natwe nashasha either chehanganira ninga midwife we yabura kuba active munonga so nkaba cyarabenda purposely buri kantu kona kasheme kubanika aba attended to no basako boyi no mutwe to kwezo ine mu ruzengerera. Yes, maybe shagamanche but also ne basako bari playgrounds. So usually wabineka 1 or 2 weeks abyehanganira mu nebyo ugenda hatoshana na converse ngayitera hasi umwe abona kurugaho. So pregnancy eba risk emwe y'abantu bakufa kitararire twinhenji yo abantu bakosa drugs injectable injaga yo kwetere chikato injaga yo kunywa umucayi injaga yo kuresa wazigamba uko bimba kwirisa. Yes. So abantu drug users especially abo kuinjecting embazi then obwiro bwinyi bafuna overdose. Yes, overdose uburangu yabatine shonga yazo mu hotel yabyamo mukashe bashanga zirata atolireyo ahabwa overdose. Then lastly twineho diabetes shukari na elyo mu burwire bwo munagamo bwa chronic problems konka tushangira abantu abenje shukari neyo ho mu mukiro so yakozo mbazi gwe ngayitere chikato yabarya kushopinga za moyazo mu rumu yabyama ehwa mu turabyami ro hamwe musya bakanyanja kare hotel ona yaja bishuku mushaka atakwira umuntu akazo umuhanji kare. So abantu abinembaze ya shukari they get sudden death aba overdose shukari bawamu kandi cyo kugira ngo actually right now even nabasha wota kubasa kwata shukari y'umuntu kagiteka umbuteka then nogo gireke gumuri iri safer ahiguru kusinga kugumera yanze umuntu especially umuntu kanatura wenka uko zo hano tura no muntu nabasa kwa to muntu umyamina ukanusha ngutarije yes yaje yes ko ngabo boli wenka nebikira kutushoba. So turi kuhendera ebikureta umuntu yafa kitararire please number 1 no bwo mutima nemisi nibwita abantu bana hari 10 umata bakufata kitararire ebindi bibagana abandi konka twine ngu oyireho burwira bwo mesine no mutima twine hebintu kugirenda abantu abayambaza kwa shukari abantu abakoze these drugs eje yakutosha abantu abakurwara cholesterol cyane cholesterol yesingire yo okuba ignored abantu bakugifaho ebishaje bitambura umushagama nabwe no burwire nka shukari nka pressure konka umuntu wo kumuzati nyine pressure nyine shukari konko ushangagira cholesterol yahigura hate jine mariga zemisegen then you collapse and die. Bwana nyina mtu yesebe abokwa na urawajiro oti cardiovascular problems nizo kushira kureta
abantu batunga ekikutuko ingo kufesitarara rine kitwara abantu banaharuguriko ntabwo nayo kanga munaje hatishimwe turebe nayo twacetse baho kace tubanze twareba why so nkwatara hari yezo cardiovascular problems zo kubasa kutuma za kutwara kitarari so cardiovascular problems ninga uburwiro bw'emisine n'umutima twinemu okurwara umutima kwenka so umutima bakaguhanga ninga bakaguhanga gushema kandi gutera mpaka actually gutanga gutera oine sande ina itanaho umunda by 7 weeks otakayikize emyezi 2 ukwezi kumwe ne tracker umutima gwo gutanga gutera gusheme gutera basyo mpaka nkaba ndakora abafamily emyaka igana bine gutera kumara emyaka igana na neje myezi iyo bari munda so ahabwe ibintu bitari bimwe na bimwe kusinga munonge mbere ziturumu za lifestyle uburwire emibazi naci noshanga ngo umutima gwenka gwa mani enyama zabwe za wachi za mani so zamara kwa mani gwagushaka kandi gutera kubi gusindika kubeshagama then wagumotagura gurize ninga waguraguriza kubi ninga gukarware kitakura mbazi ubodyaho notambura gugubirugaho ugiye gutika koma hatokoma so heart failure niyo nani hata unho ya leta hatejo ni heart failure umutima gwa failing pump ya failing yabireka uko anovuge motoka akatembo ekara okay hata imigeze tweka kutuburuga haho tuzaha cardiovascular category tweta muri blood vessels haza obwiro bwinji no kubaruka baruka iba kwita stroke so oyinomusi I think harumazire kwega nama na 3 years 4 kabani ndaburo mu tutari wihange no bonyo kuba barya binerisho mu the foreigner from Asia this is just kafulungu nyine mane macene kinachi suddenly gaya yakora kusinga ya kutwaje kora postmortem mpashana ngo musomo hango ngo mutufuba already njya kwa mutuye bwine mu problem so gukabaruka ishaga kwela yishiko mutufuba ngabaka so okubaruka kwemisi is a cardiovascular problem umuso usually tukira kwita abantu sade ndeje miseme hango umunda harimo iki vein hamwe na bacita vena cover nga pipe cyo collecting ishaga makuru hanso kunyegera so cyabaruka ishaga mwana ne wero munda twino kuba kwita ayota ukwiyo mu mushaga umutima gushumya ishaga maka twaro magaragandi nushanga umwe gwagumanye guhamani guribwa aterwa mu kujabata muserekore gubaruka hateshaga mweneshuka munda nimbo mucifuba hatahutokurugaho stroke ninge mise kubarukira mu bwongo you go to the hospital when a stroke watigwe stroke umiro bishatu binango umuntu yafa watigwe stroke ya data so ikonka mise kukira kwita abantu nije mihango hazo bumwe ni kuba gutwira gureguke tweta muri aneurysm guma guhamura stick ushaka gwine nk'ihembe nk'ikibondo ngo utakutumwe hatugurukora mu just gurekora yes so of course ebe byona ngo kukira kushomesa no bimanya wakora general screening general check up yes kwenda kubarabiza mukachaba ndabine miseje kubehwira mande bachakwa bine low blood pressure wale boine chronic low blood to nuzengerera mu nyunga rwa pressure ya hazi mwe babine problems kezo so cardiovascular problem twinamo mutuma twinamo emisoko baruka then na clots ogira clot omu musigo kuguru ninga clot omu musi ogwo mwibondo eti cha clot chikuingana ka avocado ninga chitambura chigaza emisi yo muchifuba aho to kurenga chunga clot okutukira kwegesa naha netandikana no kuzimba nubuye muntu yarugaha yaza Kampala kuyahikayo yazimbe bigere kuyabaryaho bakujya mu nibuza kuzimburuka nkabutosha ya bastamaka tabamwe bagira umujenyi sabaka tebe bale bayagirata yitwa mashemererwa shami so ushanga yitwa clot konkana yabo jangu cha clot nchikorwa misi icyo tukugira mu cardiovascular problem kama shemererwa nagugaira ngito muntu pressure yate
amashanyarazi arabona kongera ka pressure shakame kanga mu mutima gwe kamunonga de noitera okay tubuza cyanje cha hamuheru eji uko kufokutara rime hata nakwe injira muntu basa kwetandara. Yes, prevention. Actually, okufakitara rine we don't have treatment because abantu bingi nafata kakwikire kwenyine. Yes, so the main point ninga eshonga enkole kusingayo is prevention. Okwelinda. Okay. Okwelinda no kubaza kwelinda wata wamanya katezo. Risk yoroho. Kora abe no rwara umutima uri hakatezo akokufakitara rine. Kora abe no rwara shukari uri hakatezo gukufuna overdose okafakitara rine. Kora boy nenda eshari no funa clot ninga pressure temba. So in other words ebitu ashomesaha iwe umurimo gwawe nkomuntu no kureka ngwafuna okumanyisibwa about the risk ninga katezo ko mweno ojo nyina katezo ako kufakitara rine abo kubanyine. Of course najya abatabindi ko kumuga amakuma na tura ino goba cyane abaryo mutura kurugati na nawe bakufanya bakanya nyina katezo. So otarara utabyamire kunga umanye akatezo and then okole prevention. Number 1, prevention ekusingayo netali yo cause mibazi charity. Okay, so kora abitu ashango ine cholesterol ya higuro ine bishaje bikutambura umushagama kuna kujingo bishaje bigeho kandi yo kilometers 5 buri sande utajota utinogwemba utanka rero ndo ntalire nyama. So prevention is ebishaje utabyongera mu magara bikigazemisi. Number 2, tugira ngo oine problem ya clot, maybe twakora clotting prophet washangusha ngone basakwe kwatesha yone kole kitonge cyo kikwigaza imisendijo okabireho. So twashanga kiriyecho then okole ebintu bitari bimwe na bimwe ebyo kucendeza kateza ko kushara kilo ko exercise kucendeza cholesterol kutambisa pressure abamo tushanga bine high clotting factors then tubahereza omubazi bwo kujya shaga na very thin orabula abantu bakumira cardiac aspirin. Yes, then ndikuhendera abo kujya gutwaja ngo abantu bana ahali 10 abakufana babine cardiovascular problems ninga problems z'umutima hamwe na nemisi njangu wabo ino burwiro bwe mu mutima ningemisi because na hata itugambira cyane twina abantu abakurwara umutima kandi ne bamirumbazi bwahuri izoba ubwo mutima ninga nibino burwiro bw'imisinga pressure. So kora abo ine problems ezo mutima na nemisi then no boy kufuna medication first of all like cardiac aspirin will izoba then ukakora check up when the doctor recommends. Okay, especially eyo mutima ECG abantu amo bakutureba no manya ECG hati bakanta ho waya izimo bazita amagura mukono bareba umutima gugufutera no gutambuza amashanyarazi then echo iyo kureba umunda ombishinje byo mutima kugira ngo bene bamanya ko ngatwa ika level na itagugo mbazi. Yes, so wabo ine pressure shukari na nobwe bwo mutima no taga every year ugendo checking kugira ngo mbazi bajikwate mu bahindure mbagire bata ushango tane mukatezo ko kufa kitararire. So check up. Konkati nkaye hurra ngo ndiyo naza kufa uri muntu aya kubasa kubandi inka mugambira kanyurukanzi akabandete. Of course buri muntu weno kuza kutandika konkara batakufuna chance. Okay, tokufuna chance yo gamba hati ngeze twangamba clot ngira mu embolism ekishagama cyetu kusirekirwa mu musigo mu ibondo kizabe haha no gutagamba ni barano tukakusha no isa itera hansi. Yes, konka abantu abinji nka ababi wagamba ba for example umusigo w'umutima gwigara umutima bubone gustruggling then you can say nahora nashasha umutima konka nabakubi you can say it then in 6 hours ubona kufana baba kukizo mu irwaro ningo mwe bakusavinga. Yes, konka ubumwe oshanga utakabasa no kubona chance yo gambira bakuri hihi. Yes, abantu bakwita overdose ya iyo muzigo wa shukari tukubona bwira wori wenga akani bashanga utakigamba. Yes, okay. Yes, abantu basibira aho turayeje habo kubona zidakika zakabazahurire baba charity. So okufakitararire yes ntumanya ngo umuntu basa kumuroga umuntu basa kumwita kongito medical ninga umbashaho ntumanya ngo abantu abinja bakufakitararire nibabi no burwire obwabita kutaje bamuroga ninga bamwita bamunika. Okay,
so twagamba ibintu byo kugira ngo ubwira bw'inda abantu abakufata kitararire banahari 10 ne baba bine ikizibu umutima ningo mwisi stopping twagamba prevention twagamba ucuko banjabera no kumanya ngwebe bintu bikuryo mu ndomo emiso umutima ense go birije so again umwaka gwaza kwa ufuna kasento jinde babichecking baje kibagwaho bakhabure uhindura mitwarize ningo za hambazi ukusingo kubodya ukashanga wajirota wagenda kitararire ubwiro bw'ingi tukubona tukira kubona chance yo kubatambira kugira ngo umuntu yabaje so ishonge mpango no kumanya katezo then ukakora tirenda jiro zabashaho ninge ziri mu scientifically proved then ukabasa kubaho nanaka katezo utafire kitarari bisina no wa accident ogwa rukuferaho ngo bakubaza kumusiya yafire ikizibu kiba cyaza mutuma ninga any other part can also cause yes abantu abinyaba accident kuba gukujwa itera hasi ujero umuntu era hanse kitigu cyaba rukeshaga mayene zo munda emiseza mubusha umutima bureka yes nano kutara ko bwongo mu accident aba bari mnonga ibo waguma nitwe abantu mwemba batabarudire mubuzuhurire shongeze kuretera umuntu yafe kutko umwe tkomera barire nabo munju nibo babisire konka mureke abashaho bamwe bakorena na postmortem ukumenya cyakwasa kwa cyane kandi bacikama mu cicirize abo kwa twahurira mu bibasika kandi bitwira amagaraga benje babare ukugumaho babare ukwitegereza babare kutereza time kubasaganira ahamagara Dr. Dickson Nowasasira okorgaha Doctors Case Medicals umuriro konjeri mwetu abatwine kandi abakazire health products mbaba kutusiyo program eji okugumaho kandi twaguma tuganira ahamagaraga nabarico butunji charity umhereza nokwe twahendera tutyo tureba no kubanzoro kwisha mukama abarinde